Hi guys, selamat petang. YK sini. Hari ini kita dekat 19 trees lagi. So, here again, Bukit Double View. Let's move on to the house. Let's go. So, ini rumah hari ini kita tengok, dia 3-story courtyard villa. So, kita ada 3 parking lah. 1, 2, 3. So, dekat 19 trees, kita ada few layouts. Tapi ini layouts dia more practical. Sebab dia masuk rumah, you sudah boleh nampak living, dining, balcony, satu bilik dengan kitchen. Semua dekat ground floor. So, let's see the kitchen first. So, sini tempat dry kitchen. Belakang dia wet kitchen. Tapi just in case you want to have a huge kitchen, you boleh kasih hack ini dinding semua lah. Buat dia jadi besar. Tempat laundry, maid's room, maid's benda bilik air. Dengan satu tempat courtyard, okay? Let's move on. So, masa kita masuk rumah, sini tempat kita punya living area. So, ini dinding pun boleh hack. Dia sebelah sini satu bilik. Just in case you want to have a huge living area, you can just hack the wall here. Then you make your living area more big lah. So, kita punya balcony, belakang kita, Hampton Kemensa. It's a bungalow area. So, memang safety. Tak ada orang boleh panjat masuk dari sini lah. So, as usual, we have one guest room over here with a bathroom. So, guys, yes, there's a balcony access room. So, the best thing of the house, guys, you tengok sini atas. Kita ada luang boleh buat lift. Ini yang developer dia design untuk kita in future. Kalau kita memang nak pakai lift, this is the place you can install your lift. Banyak-banyak practical. Human design. So let's move on to first floor. So first floor, satu family area, satu master room besar dengan bathroom. Sini lagi satu bilik. Kalau itu walk-in wardrobe tak cukup tempat, dia boleh buat dekat sini lah. You can make your wardrobe here for the house lady. So this is the last floor. There's another family area. And 2 rooms attached with 1 bathroom. So guys, if you're interested in the house, please stop me a DM. Thank you.